на оплату электроэнергии 250 сомоней. برای خرج وای برق در فصل گرمی تابستان بهار از 150 تا 165 صرف بشود. در وقت سردی تابستان باشد از 250 تا 300 سوم صرف بشود. За электроэнергию в среднем я плачу 120-130 сомов. Дар як моҳ ман барои қувваи барқ 120 сомонӣ маблағ месупорам. Я оплачиваю 180-250 каждый месяц. Это по-разному. Дар як моҳ то 200 сом.